Ini kadai ke Batesi TV. Bat pidang pet ya ke jingya keren markmat bat kikirtong. Ini ya betang yang sasian ya kini ke jingya keren ke jongi markmat bat kikirtong. Hakan ni kapor. Ngadan bat ngai ba Michael Carson Tiu ikirtong ibla penkre benya kun nang tena po North Shillong constituency. Ngap yang subhai pi ba sakani ka program ke jongi ka jingya keren markmat bat kikirtong. Haga benang kum swabang niya sakmat ya ki jingkili. Aku asal pin pedi tu so ele mo sepat ba sapang jong pi. Ta. Te aga bening kong nga ai kublei ya pi long porlok jonga ni kendu nak por se kapor nga ai kublei ya ke channel ke jong pi ket bok ket wiang ru ba ke channel ke jong pi ke nang kiu sakmat hagi kam ki ba ki ailat ya ki brio ki berit ko manga banwan hakmat jong upal ba pen penyok sngau ya kesur ke banga ngadan kam banga kuak ban address yo pal ba kuma ki pal ba kitip nga kerteng ba Michael Carson Tiu lakha la he la san apor samthia mentang ni shong apo jayau apalon sunalin ngalong brio uba kitin pareng ki ong ngalong social worker mo social activist ngalong ru uta ubrio uba ground level worker matre mentang ki pal ba bat ba kuma ngitip nga layat hakan ni kelempung ngalarung sang ni kejeli jong ke politics ngaladon mentala kuma sausnam apo not chelong ban ban kre ila dia ngaladon kuma nriu nyosnam ha ke politics na do ke banga pen yele au arja kapra na umsning constituency ni sofu ba kajing pen kre zo pi bani da election de ade bani kun nak sang BJP Ndai mentafi ke BJP kam ai tiket dia pi. Pila asin ya karai beniat sakmat ni kun kumnu independent kami. Pila ban batai kan dia sepang kata jingai lenti ke BJP mo. Ai ka daw penang pi ba pi do tiket. Nga ai kublei ya ke parti ke jonga ngawan na kalong yeng ke berit kalong yeng ke jonga kadai ke ba ni klamwan na kanu ke political family mo. Andre ngai ngu ya ke BJP ke belai ngai ya ke platform ke bangala bandrong ke politics wala ke deh ke constituency ke bakalong se rural area homestaying constituency Andre kala yang kata ke experience kumno kalong ke election kumno kalong ke politics but hagini ki kendiat ni kat ba nganapan kre ru ngala tristom ngala kentiu ya ke parti ngalalong utau baki ong loyal party worker kamot ngala trei sisa na menta ke parti kum kai ke banga ngala naladi kalau ke beso lingo mangan ong ipi ba hadin prasna mangrana ke parti ru wala kidan katu kan ni ki brio ki bedan apo ke parti ki bedang surung manga ngala don la prasna rei hadu menta ke parti le se ka khlam acknowledge ka contribution ke jonga ya ke parti ningkong kalong nyak lembat ya kano ke pos ki klam ai pos ya no yang kano ke benta but menta ko mangi yu is don ba wat ya ketiket ru ki kaba let's say ngasngau kade ka benta ka bangite ban yo andre ka parti kala rai do kumoi nevertheless ngalong ubrio ba kloi kajingrung jangan syaka politics omday ba ngakwa ban syakri yala dia andre kadon ni kata ka mensiam ba kan train na tau pat ba nata kadau ngasngau ba habang adu ya kan ka parti tiket ngai susim no ba kadai kajing du tangi ka sembol andre kajing iit ba kajing sanya ba kajing trailang bu pat ba kaya idan Fila lum nak lang ki pajba mo ki brio ban he pesan ni parti kila rung ki brio parti kino persane fi sekila berdan parti mo tapi kerja tiket jo hidai kini ki brio fila pendrung parti atau kiwan phaidin bang sapi ne kiya sakmat ba parti ne sutran ni kajing keli jong pi kuma pitip ka parti jong ka ba ngadon ka national party Tiga National Party ke Julek be kumni house nam arja kapra bangai election ru ki ai tiket aka artrik Februari arja kapra mentar ki ayo ko artrik ki tangba kuma ki pajba ki UI kalenti ke ba ngatre hakani ke politics lele menta uni u arja ar pulai bangamut banyele
kalau in public domain ka bagi onak tian pareng kamot paro ki paiba ki i kumno ngile shanong yat kono meeting ka jongi tinga try upai ba ustad ui hadu ka arterik hapo not long constituency haga jing sotho ka jonga kadon artli ka BJP kadon ka BJP ka jong uba Michael Kharsentio bar kadon ka BJP ka jong utu uwe candidate pat upadang uba layo ka tiket menta tamba ngatrai ki pajba ki i ka tarajur ka kam kia sano mano uba la rap ya galingka bat mano pat uba audio ko ba dien batai saya kendiat mo ka jing hatu hadi no pila sa penduk tiket dei kinang elam jong BJP ki wanya kendu wanya keren MFP bandong ba fi dei ben kersani parti ki mu beriu jo parti em kalong kum ni ka parti jongi ka deka national party yangi kila pen snguthu bat pen rung ya kata ka ideologi ba ka jingjit tiket dan ka jingjit candidate ka syong haki levels ki bobon kum ka survey report ka IB report kum ka experience kum ka qualification ka bapidon tinga try boro ngitip mo ya ka qualification ka bangadon kay ka level ka banglatray kay ka experience yung ka politics ka bangladon ka tasnam tenre hadin bangadu ya ka tiket lani haswa bangadu ya ka tiket arsni swa bakin declare ngilayo ya ki inputs ka ba kamlong success kay kita ka campaign ka jongi bangin yo ya ka tiket ngila persyang ru ban sobut da kumni da kumtai kumno ban wat lenti re habang along ubreu balatre te sakatno kandang haban le ai tai last minute lada ka sau snem ka bangala le namata ka party kam dan value ba ka party kam khen snap ya kata ti tai ar kenta lani ar sau kenta kumno in kala ya kata ka jingele ka jonga kan hakini ki sau snem tammo pila ya kum ban pen itu ya de masuk ba pila ya kum beri jo BJP rem tapi la do ya tiket BJP je upai ba la kita segi kam gi ba upai ba un board ya fi em kalong kum ni pe kam ngang di beri betre na tau upai ba ngalatre na do ka por covid ban ngisutu hiru ngatrai piru pidan ha ka journalism pisutu ka Meghalaya ka candidate base politics mo te kipaj yu briuro dengan ong ipi ba ka parti jonga ka sniu ngamong ipi bangan persya ka parti ngong ipi kidon katu kat ni ki bah ka parti lese na ka personal interest ka jongki ne lese na ka no ka jing dei na ka no ka jing kai ka baki jing tmu ka jongki te kim value ka nya kata ka jing kwa jong paj ba but kim priang ya kata ka jing trai ka jonga pi ngapo ya ni ka platform ngapo ya du ka ni ka sngi menta ko mangadon lada dei bu pai ba ailam ya kata ka ketika diang priang ya nga ka society priang ya ka rukam ka banga ngatrai kan umpoi ya ka ni ka situation te kadai ka jing ailat ka jong ki balang ka jing ailat jong ki samla jong ki kinhun nyam ki paper jong ki seng balang ki paper jong ki dorbar snong ki school ki ba la khot sobha ki ba plelenti yang ka banga ngala banya don benka bat ki bar hakata garukom ka project yang aku mutau candidate ban le kan haga jing sisa hadin mangarem wo election ho arja khatra ko mancukuran sai pi haga to ko por ngadang apa prasnam te yang ala kun email lo ong ma yang melamat te perkan ada kumoi wanum concentrate show ha politics kasnam medang don te perkat da kumoi ngade ubri peniat ki kantin apa hospital ngatrai ke pertai bro ko iketip kabangala pelut habang ele warja kat pra kam dei show ke bakai hendrai ngawan na kalong yeng kabaduna sisa hoi ngamdan ya kata ublei la kerku yang ngamenta ada kajing tristom ada kajing minat kajing long dedicated ngadon ha ke position ke banile election menta nangina urban constituency tangba ha ketu ke por hadin bang alamat ya kajing rem
ngasngo ba ka politics kam dai sho kay namanta ko jonga namar kumangalong kaying jongi ngiwan na kalong yeng ka bam long involved in politics ngimdan gano ki bahing bahasam ki pelong kata kaliang alor kita ru ngala persyang kidan ki kena snong ngakan mau ko kisni ki wan ha yeng jonga bakadan ka ka wi ka po snong te ki wan ki ong bamai yarap donation lam se khandiat namenta ka program podong mo kadan ka winter week ne kumta te ngaong iki te le piwan pan ngau BGP te le ngau mo ngong kam long yo le si kan kta kan yupi nomor balong haji yau tu mo pi sung thu long ka acceptance level jo ka BGP kadang duna ma inrei bangade hi kuna snong dei beki te ki ong em ni pe yupi te tendang ngila lej ya program ngila yarap ngade unong badi sha de dundukan ngogi pe pisah dengan mirap ngan pencet ka bam mo tengah ada ka bam pro sisnong tendal adap kata te ki dai ke jingero sha kan te ki ong nga ba mai pidang dan interest biang menyele election tengah kan mau ngasyong lang badi ba polling do i badai ru bakha junga te yo nga aba pila rung sisin persyang continue page wanom give up namar ba tip kay ka destiny ka jongpi kan mau ita kentien ba ngajuang i man ka puang andi kendo tin dah harin kata kali jarang khat no bakawan ka klam covid mo te apa bakawan ka ni ka klam covid kadi ka jing kerku ka jong blay let's say kali ka baki onak tin pareng ka blessing in disguise namar ngingi penyat ki jaka ai bam hapo ki hospitals kamun ngi penyai ki jaka ibam hapo ki kawai ka dia hapo Robert Hospital kawai ka dia hapo Nigrims te hakatu ko por ki most critical workers ki de ki nong tre po hospital but ka most critical part of that ro ka de ka patre hapo ka ba ibam mo namala dangim ibam nong bangun bam na kay ki patre kin tre na kay te kalija kata rukom ba kalit poy kata ka covid kalit poy kata ka janata curfew nane kata ka curfew jong ka national curfew bala khot baro imei wan pai na po Calcutta ngidan gawe ke dukan ke jongi ke bangi penyat na po Calcutta yo inga lada mila banle ye na matau pajba akani ke por ka ba ki kendit kensan kawan kum kani ke ngatrai ki pajba ro kinum klet ye me ki por ke baki bam le si mila bandan kam yang iki te ka sho jingbut namar ba ndala ong imei kum ta te ngalet che yeng ngaperkhat ngalet che dukan ngong iki nong shet mantakasngi haja ka bangin shet khatsan kilo khau tongin shet no lai 4 kilo tengi set kumta khot no ya katu ka curfew ndala khot ya ka curfew ngimi se surak ban ya sam khau man samja but ngamla ban klet kowe ke janmet kadan kowe ke miet ngidang mi na po Robert Hospital ke jaka ka pangiset dia ka bam hadin mangila adep sam ngila adep ai bam postal ngila khang kedukan te ngiyat hagni hapo Rhino Point kadan katu ka Rhino Point kadan kowe ke bus stand nang tu tigidan lain ngut kita kibriu ki syang nang tu te hasurak ani thu ipi kala long umdan shu sau mi umdan shu mano te ki syang lain ngut kibriu ki de ki khasi tengah kali ki ngayat dak kali te hagatu ko por ngatrai bangin ya kren para briu rungi tieng mo tengah kren iki na jengai ngong ba pi le yung ni ngamtip ki di khasi ki de ki non tribal ne ki de ki ngamtip te nakila jubab yang ki ong kikili yang kita ki ong baba kelumar ne selong dan jingnya ki KSU ne don ke jingnya ki sang balang ne kyong na kawai ke surak kawai ke kali kawai ko irukim don tengong pi klam tip se baka don gum kata ka klam kyong em tip ngong pi tre no kyong itre belah po nehu tengong pi sa sno kyong isa sa mo kontrol tengong kumno na nehu pi poyang ni kyong ya ada ka kejat tengong pi syong liu ni kyong ya don kan no ka kali ka ban dek chasnong in chukio lo ka kiu ngong pi ada bam kyong dukan rum pli pisa ki don ngen dukan ki pli tek sidon bok bangadang don kata kerja ke banang song tengah ayaki bat nganum klet dia kata kata saya ke donut bejonga hapor bang ayaki kata ke song ki bat sa kata ke song kimbam la nangoi ki beli pimbam ki ong em pejak pelat kekti ke jongki kabat bekerja kadang saat ti kibat untuk tang makan yo ke jing kawam kata ke jing saat lihat kemat ka kata kan ya ke bensim bejonga ban ngala ban ong ipi ke wei hagalenti ke banga ngatre ke ni ka banirap yu pajba itu gidi ki por ki berjenjar sah ka jing jonga wat yang nga personally ro kan itu ipi kala kata ba nganum klet dia ke por ka ba ha ka por covid
ngapeniat ya jaka ibam hapo robot hospital. Ngapeniat ya jaka ibam ru hapo Nigrims. U director juga Nigrims uang yang wajulet show mo ba Michael hapo robot. UMS jongka robot uang wajulet show mo ba Michael hapo Nigrims. Te kamut kim kuat bangan cross contaminate mo. Te hadong ru kilaka rusit. Balik siyang long show. Te ars ni armir ngatia apa ka kali. Kita gidi kipor ki balik si upat ba udah ban perkat kan. Hang nu kan nu ngala ris ya kajingim lajong. Ngam tip show kai banja. Ngalai siyang ru ngaperkat ladang ngalai siyang yo le si image jong apa pang diabetes kala bangketai. Ngakan mau sisien kaying jongi kidan ki basyong syapok ki yo covid. Tengi syak kontin bro kuwe kaying. Bangan pe jaga kemilo jong ngala jauh mat nasurok. Ngapong PPE ngaspray dawai ki yang lajong. Hadu kata nga. Ti kita kidi ki papelong yang ba ngan raikut rai dambet. Bad bangai bah ketu gopor klam na keren persa you know. Ki kamdon geng kita ki nong mikmat ki bami mentapat ban peni ba trai na mentau pat ba ketu gopor ki kamdon. Bon ki ngatrai ki dang syong ki office sarkar ki bahe ki dang syong ki syuki ki ba comfortable but kidang ai tang ki orders ki direction kumno ban khang ni kedukan kumno ban ailat yu beri ban nom kamai kumno banom sya ya ki business ki berit bakin plie but bakumno kidang persyang kata kedukom ban ailat pat ya let's say ki certain interest ki jongki ki certain communities ki jongki lani ki certain business jongki bakin ang flourish but bakin long monopoly te katu ka pelong yang bangan perkat kan ki sakui ke insiden ka bangan batai pile si upat ba tip ya kata kadai ha katu kesngi ka bayap i Dr. Sailo. Ha katu kesngi ka bayap i Dr. Sailo ngani tu ipi namar ba kadi ka pertai social media te kamut mar sedang sambam ngala post apo social media Facebook WhatsApp kumang ajule perpat ba tip. Tingiyo 1,000 likes apo Facebook ma kamakiong te kala long viral katu komle jongi. Te jano bayap no Dr. Sailo bro si hospital Bethany ka sha lockdown ngatrai pitip ya kata bat kimpat tip ban le amnon dayap ma pra sino hable kumno ye ngamla ban kelet ba udan we lawyer ukriteng cost of Paul ude lawyer ba pauna amba po ka jela ka jungi ula pu ni nga uang ba Michael people are dying in Bethany uang kibir la yap apa Bethany let's say ra bam ngani tu ipi ngon kan no paket wai ngandrius pa paket ngandrius pa paket tesar pen krek la no ngamdon ni issue hero kajing tak ka dok ro ngamdon ki kai ngasyushat tong ditrela bakaja bad ban dang la sedang ban set nganyau iki foil ki badan pedukan dan sedang kumbalai spa ne lai spa khandai pau ngayu i bad hang tu kata kajing trelang jong ka society ke jongi ke bolong hapo sor kan ngapatayu tu sar lawyer ngau sar dan foil shun pensong hai Bani ai kum turum long namar ba kadang day containment. Tuai nga kilit sipo gurudwara hang tu hapo Jan Governor House. Uang let kitu ru kipen krek bam. Kitu kilit pen krek bam station containment area ki ong kilit sim. Te marsen let marsen i kilatip kila ai kita ki foil ngira biang hospital ngisong ka bam ngilet. Te gatu kalong kata kajingnya trilang. Ngilet ira ya ka bam. Ngila poy yang tu hapo itu point mo itu point fire brigade nei. Hang tu apa point fire brigade ngai i daga khamat la jong bau pulet ubadan hang tu wat bau kata ya katu ka grill mo ka grill jong katu ka dan kiti point lan itu fire umnut chu ban kata teka jan jong kiti ki hospital dan ki busufu ni ki pandra alam se ba Michael tang man yo ban keliang jan siliang tingila susu sim kum tu ki jan kat bayo ngila sim kum tu ngilira bad ha ka por ka bagimut bandra ningkong man sei ningkong ya katu ka mediap kalami kan gitu ke protes bangsa banra bandai kementai mangiru bakalidan bangilidan start aku tu ke cakah aku tu ke por kalau unfortunate ngiru ngisa set lang tu surak ngil asu ye mang tu lanungin yo mi lanungin yo banlet ten renda nda lawan ki pulit lawan ki magistrate kila pang PPE te ka PPE ru kaduna ngipan na mentala di kiru kimdan tengi ie no kabam tengi le no te gitu gidi ki difficult times ki ba let's say kalau pelong yang abangan perkat kan bala da ka state jongi kalong unprepared adu kan ni ki politicians ki badan hak tu kopor kilong ki jalut ki tip show chanu ki dan bon ki switch off ka mobile bon ki let's say
ki perkhat ya ka jingem na jong ban ya ka society la ni ka responsibility ka bakila ai pat ba ka penlong gen yang aba let's say ngan persyang gen ya ka ni ka por bangan try bangan maybe mora ya ka jingkala Hot. Tang te po not so long deh. Pin hab ya kun don doktor bele engineer don police officer asal thai don. Je kun no fin de pasal tu pin pai ba le se di ba kam pai mat se kita gi brave bla he mo ka dan ngai ngadon ka we ka motif la ne ka emblem ka banga juang na ka por ngong humanity is greater than status ngam dunai ka jing nang jing start ngalap puli ban ngalapas graduation na po Bangalore University ngalap pendap ya ka master degree na po King's College kapadan na po London karang kat nyo position na po pertai kada world ranking ban haka college nga mla ban chu siu da ka pisa ban puli mo haka college nga ka syong bet haka rukom kat no pi pass ya ka entrance exam but ngayo da ka scholarship na ka government of India ngalit puli syate kandan ki bahayang basam ki ba ai nga ka jaka ban sa hoi kata ngam len ya kata hendrai kadai bet na ka effort ka experience ka ba nga ngayu i sabar ka jingdon jonga ko musamla sabar kata ka new way of thinking, new politics, new way of doing things bangamut banwanra apokas 17 not kibayele election hapo 17 not ko mapiong kalong correct kidai kita ki badon ki kerdan ki ke we doktor we engineer we ta ndai nganong ipi baro angidan na ka jong ka motif ayo pa ba on rai kan kawai ka banga nga don advantage ka banga nga sngo haladi kadai ka age factor mo ngadang dei to samlau badang la bantre la dagi pajba ki ai sai kata ka mandate nga ki ai ka jing sanya nga num sakri ki tang menta sansnem ka political career kadang bon san shipho khatsan ketika constituency jungi kadai ka brain jong ka shillong ka brain jong ka meghalaya telada ki pha yi samla ki badang pro ya ka jabieng ki pha bandit ban kran hapo assembly kuma vilai nakapor sa kapor ngadi beri bumjus ngapjar habang ai ke jing bakla nga kran bet ngaptip kai banjay nga lese na gidan ki ban ai ki shokos notice mentaro gidan ki beri ki ba file ki false FIR na menta jonga kidon ngong ipi nga shim every battle nga shim every kinu ki jingja nga head on nga deal bi bat ki teka 17 not constituency ru kawai ka ba relate ba yang kadai ka jing bon plat jong ki samla ngar ngodi samla ngani tu ipi ngi khang dukan ha porobot hospital khandai steng man gesngi khandai si teng ngi khang si phau biji si phau steng ngi dang mi bat ban dang ilami ngili oni ki dong tre jing keleng ngani tu ipi habang ya surok ngi ki samla ki yang bet surok man kamien bobon hakenong kan surat ki ki balik sekolah lang bat nga ngali sekolah po Christian Academy ki balik tuition lang bat nga ki balik college lang bat nga tinggal ngok kan balik kalong ni ki hadukan ni balik ki hapan poi hadukan ni tinggal try kumaga tin pareng lani kedon ke jingong tau ubri bopong ya to juti batharu sha sutu nga ngalak ban kham relate shu kan ki pi nga ngam don kerdan banyak kendu yang ka basuk ndan kam leader ndan kam appointment ka mobile jonga ka on 24 hours kaying jonga bro khat kitip manakini ki kilihan pi bo office ngong ka office jonga te hayeng kan namala dang job wan hayeng te ngan chu peni pi mentang sna office sang tu le sai pat ngira no kamlong mai te kata ngasngo ka de ka advantage ka banga ngadon ka banga wanra angte ka constituency jongi ka constituency jong ki brio ki bala sampang ki bala start Telada ki ai ki brio ki bala don ni qualification bala pas kat nari bilat ban syakri dengan de ka aset om tang ya ka 17 not ngan de ru ka aset ya ka state kan borok kawai ngadang don ha ka learning process tang ba ngam duna pat ya ka acceptance bangan learn kan lada pi ai lat ya nga ngi ki nong yalam jong ka state ki jong i komi ba polling do komi ba George kum iba Melbourne kini paro kidai ki samlarang ba mo ti ailat yang aru mengalong we ni ki samlarang ba ketika constituency jing ni pai biang saka
jing pen kre jo fi de fi fila pen kre la ong mi baro san snam pada ma jika pen thut nem ko ne ga jing pen kre jo fi na ka daw jo jing siap lu tiket akalas minit kin ai pori ba khadi de am ta pi haban tur biang ke sik ba pu so thu ka do jing thut nem ka jing ta nem ka se ka bot jo fi kin pi ka baning kong do ka banga nga sngo banai ngu yu blai ka dei ka jing don ka jonga ya ka yeng ka sem ka jing kersaan jong ka yeng jong ki perlok bat ning kong do bat kham tam e ka dei ka jing don ka jong ka jing kersaan jong ba martam len perbot ibade UMDC jong ka jayau UX MDC ideru founding member jong ka BJP nakapor si kapor nangala isyong badi ngasi ong ma ngala kala try bangan du tiket ru namar ba ngimtip kani parti jongi bolong kumno khamtam ha ka state jongi ka ba mentang ala sung thu kidantang iwe ne arngut ki bala ban penkela khongpong simit ya kai ka jingle jong ubriu na ka daw jong ki simet ki penkela khongpong te ngi haba ngi ya chupat ba sausnam ngi pen su thu yu pat ba kai ka BJP kai ka benefit jong ka BJP bar kai ki jingi onong ke ba ki kidan tang ma ngim ju lek rung sing jo ki breu bangin ong ngila yo tiket ngim ju ong konta ngatrai undon unu breu ru apo kan ni ke 17 not uban ong ba uba Michael ula wan rung haying jonga uang bola yo tiket ngong ngi dang apply ke tiket ngi don ke chance ban yo namar bang ngila don prasna ma ke parti ngila yo don armut ki papan tiket la trilang tingi kermen pa ke parti kan le konta tiki pat baru kis ngotho ya kata ngi klem lek chu pat ba banong yang ala kular tiket dau Amit Shah lani yang ala kular tiket dau ta ne dau ta ngi kamli chupai ba atar kom ti halor kata kanong rim ka banga ngaku am pen sutu ipi ban chu juba pe ke jing kli jong pi ngas ngo ban ong ka jing kta kam dan hoi le si lai spa sau spa ngut ki briu ki ba pet bet tang ya ka simbol katakan kta ya ki mo hendrai shwa ba ngan rai ben le independent ban ya thu yu pat ba baro ngalarai banyak independen menen kamut hadin arsni laisni belami ketika hadin laisni sausni belami ketika ngalalum lut ya ki bahyang basam perlok perjor ngomong ong mene bat ngasim ko confidence jongki tengong pek ngila saset te nilai no tiki o nga pi don intention banile tinggi dan bebat pi bat bangas ngo ban ong ru ba lesi kala balong ka blessing in disguise ba lesi ki bam priang ya ka BJP ki pedang yang aku mupriu tementali kilanang mi so sakmat mo ndre ngam keren percaya ke parti lada ke poi sya kata ketong bo pai ba ujit yang balada ki pha yang bangal li yesno bano na ke benta ke sur jong 17 not chelong ubriu la tebut yang na kloi be ban le kata ban chime ke direction kan pi kawai ke banga ngai ha ka constituency ke jongi klam da keren percaya ya MLA jongi bo menta kawai ke banga ngai ngalong ba haba hadin bagi pat ba kijit yang mo hadin bagi kijit yang bang long MLA le se kali long ha kata kom ngan tre shwa na menta ka 17 not kan ngan hap ngap shwa ya ka jing e jong ka 17 not kan lada menta ngatukular no bro kawai ke state te ngam de tu chief minister bat haman ki constituency la don la jong ki MLA kedai ke kam joki yang bakin pek yaki isu sakit itu jaka ngan haban fokus yaki beri ke belak penjit ke belak penjob yang nata kedau ngaso ban ong ip menta ba kita ki approach ki jonga ba sapang isia upat ba ngatrai kidon ka confidence ba kinum syat ya kata ngalong open bangan trai banu banu ketika 17 not deh ketika konstitusi kemun le kan musyawarah ketika klelang bat ki pat ki jat ben real mo hatu pir nitip ba fidan ke jinga dai bat ki perlok ye itu itu vai pi handai ka jing bom yo pi ya tiket hatu kan kata ana mi ka vote je pi pada nak ni bri bum dai khasi pi ka ni ka constituency jongi ka dai ka syong bai ha ka jing rungieng ka syong bai ha ka jing personal ka jinga dai jong pi bu breu nadu ka porhi ka bangala ya ka ni ka constituency ngayat dah kata ke sistem ko bagi orang ke politics of dependence mo kamut kibri ki haban ki don comeback bania kendu be bat nga ngam sim labu lingba ki unit paper ba da pidon kam ya u candidate lech ke unit ti ki don be ketu
Ti habayak beri ki phone ba pak ambulans se. Ngilapa. Mo. Ngapa kala manga yu tu badan hang tu bayarap ingi ngong ta mong pen pet lem pen pak kali lem pen lek lem gumta. Haba kim don kot school ki khon ki don kamal siu bai kot school khon ka bangala ngong ki wan sim lani ai Google Pay jong pi ngapa bisa. Kan bangala mo ngam ong ba ngale ke pro konsumsi. Ti ka personal relation jong apa ki priority ka de undoubted kembagi ona ketin parang kam don kata ke but ngadai ubriu be dei hadu itu ikong ibadi jhur rapo madan hadu tu officer ba de retired IAS ngadon gajingnya dei batki tigitip yang ngaru personally bet uba mai khalu bolong kumno uwan na kalong ying jongno kun ksil jongno u pa jongno keteng kemi jongno tre we bat u bela kumno tre kumno ni penya jaga kantin hapo Robert Hospital ka badai ka donut jong khasi jongi bat ka de donut jong ka 17 not hakapo ka kantin ke jongi man kesini ngi don ko ba aspa lai spa ngot ki customer ki buan ka interaction jongi ke disan senam kam dei tang menta kan ti kata ka dei ka jinge dei bat kini ki khasi bat ki non tribal ngani tu ipi nalor ba ngala yo lupa ya kani ka platform na ka BGP bangan rung sisu syaki menta ki kitip yang personally ko mubri ngolong kumno bat lada ka ilong ha kata ka rukom bag kapor kadang don ka konstituensi kam de than ka bahya ngidon ka contact number jongki hagapor ka bangi ai khau ngi sam blanket ngi ai mithai ngi ai kanu ngi jusim ya ka number jongki man kapor ngi jusim ya ka WhatsApp number ban ngi ju pha WhatsApp iki ngi ju kren iki ti mentaro ngi su pen kan mau yang iki pe ngale kumno ngala sha pe chilang kmat kaja kata garukom piru tip hi na kai ka daw ngadu tiket te sobha yai kersan ladang ajab ngin sepet ka kanu rukom pidon kam yang ngau ku bubri kan banwan ra ya ka skim te ladang ila job ngin sepet ka kanu rukom te nga try kiru kisong thu e kata ngam try bakan da kata than e kata pi kawe ka banga nga kwa ban relate ya pi ka jing don jonga ha ni ka politics but ka vision jonga ka badon kadi kata ka bapen kelmau pula di kibreu nga de ubreu banga keren be ki points ki balong very direct ki bajabe ha konstituensi bonsin nga try kumopi iba jushim gini ki interview ni politician physically pinle you hadin mo job no tikin ong ngan pe ya education ngan pe ya kata ngapat ngala ada pe te ngala don lupa kita ki issues ki banga address lada pi ailat yang ngan patai a few of those points ki balong be direct ya ka 17 not kiba lesi ubri usung tu kan ada job ba mai ka lun le be kumta mo ngan patai pi ko point ka police bazar kalong ke ka basusi bat ka banga mo pi ngitip ka de ka open secret ko magi ong kala de ka jaka ka ba labun ki kam auria ke bajang te mo men miet piniat kalau long no ko ong ka mini Bangkok bagi ong ka tin pareng nei pin i ka jang nong to ngale chigi non tribal ngau iki mes ngau kumno ki ong te tang bangile sieng dala awai dukan nang lakan dukan ngisung jak buram lada men mien ngi hab bani thiet jing thiet nang ngi hab yalam ikun kiti ngim not baniat ti kita gi di ki banga nga address ki nomi khma jungi la arklan ya kata assembly ndrai ke ka baja ka khlam ja ye ke ka ba ka sarkar kan le nda kala kta yu tu isuru khlam madras ki wanra kan ki isu bahwa ka ja kumta ka don kumta te kalong kum ba supin ki ka tu ka singap tang ba ungap udang pet sipor wan biang fi haban address ya ka isu fi haban address popli gitu ki beri ki barung sya ka tu ka kam pumno ban le ki shano pin channel ki ke ka counseling ka pin ai ke kita ki vocational training ka pin ai ke ki way ki lab bikin perkhat kan kadon ka daw bi beri ki rung sya ka tu ka lagi ya ko hospital Robert Hospital kibri ki ong uba mai kalu yarap bitang ya Robert bale you new ai ambulance open sna building ARI clinic ka covid ward open sna ka maternity bale you yarap tang kita ngani tu ipi ha ko constituency jongi ko hospital ka bala sakri sha yu paj bala si spa snam ka de ka Robert hakipor ki bakna bar ka por baka ka jela jongi kadang kampalong ko bakalong menta baro ngi tia apa Robert ki marwari ki babun ru ki bakha pemar har por Robert Hospital tika idea ka jonga kalong ba ngam kwa ba ki breu kindang yai don comeback ya ki politician na ka por
tang sulak pang kendiat lewat UMLU dan nang no pan by hospital. Ngatrai pitip ya kata. Hendrai lah dah mentang ngalak ban empower ya ke hospital. Ngalak ban ailat ya ke hospital bahkan ai ke facilities ke bebiang. Kandon ki machines ki belong up to date. Kandon ni ambulans, kandon ni kitiar. Bat bah ke hospital ke dijong ke balang. Ngam try bakate ke hospital ke beranang tei kadon kanu ka self interest ban kamai spak tang yala dia. Tekat ba kinang kiu hoi mentang kidang don ha ke stage ke ba kidang kuak banang penhe te kadang don ka financial constraint ni ki lese ka dor kadang kam long on a higher side ndai nginget ban ngijuburu ya kita ki conditions na kaliang gayeng kasam gujungi abangi ajing rap ni kuak ba kade penlong free for the poor lani kalong duna nam ta beduk ya rap na ya sim na ki bakam don kendiat bahkan subsidy satu kan ti kata ka de gawai pi nga address direct kumta ngatrai kawai ka bangaku ban pentip pi ngali sekolah po Christian Academy kadon hapo ratam thia mo te kadai hapo constituency 17 not ka school by school jungi kadai arajar si benai tekan nungut king kibri ke bala apa afford ben school mentah kani ke por ka constituency 17 not ngau bala rung yeng ka jing bon jong ki urban poor kalong kabangam la syu ban matai pi kabayeng nreu nyo hajar ube utrei shpau kat tanajar untit kau unsiu belaj unpat school telah dei hok hi ka por election kisu ya mare brum ram nakoi gi yung nom ikmat skoi ban lek pan jing arab te lada menta nga address direct ya ki school nga juli ai na ka por ki sanitizer nga ju ai ki kot school nga ju ai belai na mangi kwa ba kitu ki school ki balong na menta ki beduk ki belong kena makin long affordable kin dan ya kata ka infrastructure ke bebiang mencim senam apa basdang school santali school ni aikot kawai ni school ke bingi aikot ke school rup rekha kaju kan mau cadang red imei ju ong ngi la dam puli kot bangan pa min hab school na rup rekha na mar ba school miet lek bela men sngi lek tre lek puli da miet ti pi kita ki experience ki banga ngas ngo banong lada kum kini ki school ki dang yai don nadu tu ko por ru mentang ide ban ailat shu ki bakinang develop your infrastructure kan kita ki ki way nang ta ko ki issues ka bangang address direct yu pajba kolong namenta ki kena samla ngate ngandum kren jali jom la ni ban kren penbi you know dang job ngamla ban ai kam sarkar ya boro bar kam long possible hiru hendrai kumbanga yele de ngadon ka success story nak bedesha mentang ala ban yang election ngan long kata ka example ki way kan ngapenon kam ya ke banking facilities ngapenon kam ya ki credit ke baki ai ki banks ki bai ki kenja financial institute mentang apa ya kena position ngan ai ki brio kata ka knowledge ke jela ke jongi ngan batrio tu ipi kade ke jela kini ki brio ke start habang ali rung yeng ha kene ka 17 not ngan itu ipi khamta ma kene ka por covid kala plesha ka khmat jonga ngalirung ha yeng ki brio ngai ki samla ngai teng ki don ki balik sekolah lang ban nga ngau mila tration no menta me police no wong nga police po nga trace po Bangalore don bo nga ngala trace po Hyderabad tengo menta me wan cuti wong am nga work from home ma nga train na yeng wong tengo me work from home yo tulok kumjo wong ha ngi kumjo tengo ko company ka sa ko company ka sa telakan wong menta la arsne nga train ni yeng teng hang ni ha po jingmut nga perkhat kan ngala da uni ubri uyo tulap nang tena po company udan hapo Bangalore kabadan hapo Hyderabad kabadan po Mumbai utre hang ni balikin ke sarkar jongi kam invest in that way naman ngila don ka technology ngila don ka 4G mentang try ka 5G ro kala koi kita king gidi ki bangingin haban kam empower susu khna ba kibrio nang ni kila ban try ke company ki babun hakasan senam ke bangan long we meli la da upai ba wailat nganum la ban ra kita ki industries nganum la ban ra kita hendrai ngan persyang ban ailat yu brio ba within my 100 days apo si spas ni kita ki issues ki bangangan address pi ki samla jongi benta watang bakini olon si hajar ru dan banut ban si bakli ki hendrai ki don ki scheme sapo ka sarkar ki baai hendrai beli ki nom hikmat jongi ki persyang ge bakin long kita ki beri ban ra kata kaliang ni ki samla ki jongi hakani ke por kakam ke baki hedo ke baki yo kade banyak banlong swigi lani balik chong banyak rapido men miet hapo mat pran
kata kam de future jong kalawe ki jong ki samla ki jong ti kita ki issues ki banga address be head on ngam keren bang ong ba dadang job ngan empower ki youth kata kalong too broad too general ndela dang keren be directly ka ke baku experience namar ngamat yela dia try kata kan kam relate show ya Sakawai mo ba kacing keling di fi mo hadin kacing sya penduduk tiket dikidan kan kiwe-kiwe di sen-sen partai dan di kiwe kandidat asik bawan sapi gitu kot ya kacing terelang sapi te ang kata jingkeli jampi kalong very interesting nadu shwa bangan pensya penduduk tiket ko mo pi ong mentan nani shwa bangan apply ya ke tiket ru hakini ki sedang jong nusnam labun ki political parties ki bela approach labun ki political parties tu ki approach nga om bangan yele election ki ong bangan kersan no yano nani bangan ya trilang bat ki ngile MDC no mga namar bangadang samla tenre nga long ubriu uba long loyal nga shu kwa ban sim ya kapor pi ban shu batai khendiat hawaraja khapra ngatrai ngitip bangalaris ya ketuka ticket for cash for ticket scam hadin bang laram ya election kadika closed door meeting jong ke BJP ke state executive committee meeting ke highest body meeting jong ke party te kidan tangi member ki badai ki member executive committee jong ke party ngalari se ketuka issue jong ka jing simpisa ban penyo tiket but kajing ai pisa jong aro kamde ka bribe kumaki onglang bro kajing ai pisa jong kalong ban yarap namar kila yalam baklai ngi hatar kom bang ihap ban yarap ya ke party kiang yarap ya ke party ban tiket flight ban lek kumta tin dalak khen lu di kita boro ngatrai om tang arngut ki badan hakata ka jeli ki labon tama arngut ki bapen i kita ki nakmat tinggal aris ya kita ke isu andang aris ya ke isu kipa ya kan ka allegations ke jonga kembaki ong atau kopor sya ka disciplinary committee ba set up da ke BJP kidon laingot ki member kong Bianca Kindia ibadai general secretary ya ketua kopor Thomas Marak ibadai vice president bat Bhagoti Goenka kini ki bampor sistem bancna ya report bat anda kila adap sna ya report kila submit sya in charge ibadai unalen kuli ya ketua kopor ki ong ru ba unalen kuli ru wang ba don't make this public wan sya bakan long public but wan nom ai ru sya ida state president lani sya utu uba keren ngin session action mangi hapreng kata ka sistem ka ba jaya kani ka ka ba kiya ya kani ka investigation ngako aban keren ni sya pi wat ki perlok media jong piru kila ban sakhi ya kata labun ki bala approach yang bangan semadan ya kata ka scam ka bangan keren hendrai kum bangalong loyal party man ngam ko aban penjaburam ya ke BJP ngaklem le kata kila thong daki katto kat ni lak kila thong daki katto kat ni kam ki position ki bahe ki political appointee ki bahe andai ngaklem le kata na ya ini halor kanong rem bangadei unong trei jong ke party pat bangam de ban penjaburam hendrai ka sukta nga khendiar kalong bakali mi kata korkom ba kajundu tiket nak kata ka soses support Delhi ko maki tho ki kor kubor kare nak daw bangare si ka scam ka party jongi kam ko mapitip upai ba ude bentip ki ong corruption free telah dari nangau beri ubat train namta ka party kidang bame ka pisa ba mentaki penduk tiket ru bangara keren halor kata ka jingja ka ba kta ya nga te kay bancay upai ba kata gade bang akuan pensong tho ngaju keren ya gani si ki parlok jonga ki badon si ki party ngakan mau ya kendu iba Dr. Jamino mau tho ngalai thui ngai kendu iba prestun tensong kum parlok ngaji thui ngai kendu ya kinong mikmat ki ba long ki parlok jonga nak we ke state ngaji thui ya kata tigi juang nga why you are still in BJP beli pinang don ha ke BJP apa pilong kum ning ong ba ka party ke de besensara po Delhi te ka ideology jonga ke de belong national ngaku ba ngin integrate yala dia ba ka kari bro kwe kena mengin wanra ya kajing development ka hapok ka state tiak ba nga yele independent mental le nga try kalenti kam khang tinggi tai banga nga ko an pensutu ki bathang ki bubon wat mentaru kat banga portfolio nomination every 2 to 3 hours ki phone baik ki leader jang ki party dan men sisni wang yang usia mu kwa ya kendo ya pi
tengong UCM kuat ya kendu yang ngaban lem no hagan ni stage lada sausnem ngalalong loyal te ngan yang nganang long loyal be ke parti but lada hakasnem ke banga live pusan snem manga menta lada sedang no ban kenti nak ke parti nga trai pai ba ro num sanya ngaban long fokus kan nga chef ya ke konstituensi jonga na umsning sya not chlong namar homsning da ka BJP kamlong but ba kajingile jonga umsning gade na kadaw email la syakri ke to jaka live pendus nem kom kono hikai dan reh habak hipat ba ki ngasutu kim bat priang itu ke parti bale si kim la ban priang yu brio bana baru ha ke to kopor nanta kadang ngorung syaka snong ke balak hal ahe yang ngadi nong jeyau ngadi nong rasam tia yang ai thulut marjan marpar kena snong kena dong delada kasulong ngan sulong tang kasur jongki habang ami khmat nam tau pat ba tenga nga hadu mentang kadang long bai ubrio jong ke parti in sipe ke banja hadin ke election mo Kelabiang atarai kapton marpi vidang day ubri ba dang persyang mo ban job ya election kerjanya pun nang ba ada fi job pila bersakri kamha kini pepa dengan penkut no ikni jingkran berpi sesin pangai ku blai kapor japi pila plat por man ni akit bok ru ma pa pin po sakatong nang ba kitagi jingang nu japi bersakri pepa kinda urlong sisa ku blai sibun to ku blai sibun ni piro ba